The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong bulwaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan, naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Tumanon gayud sa Dios ang iyang gisaan, sama siya sa kataming alang niadtong mudangop kaniya. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry. Once again, aniyan sa kita ng atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan, the Doctrine of Logistical Grace. Okay, so for you believer, it's presumed that you know the procedure, the protocol in order that you will be filled by God the Holy Spirit and ready to take in Bible doctrine. But for you unbeliever, ang imong buhaton mo paggamit yan imong kamuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Okay, kagahapon dinhi kita muhunong, no? Diya sa Mateo 13:24 o ngadto sa 30. Diha sa maong mga bersikulo, the Lord Jesus Christ said, "Leave them alone." Ang buot pasabot, kining mga tares, ng mga dautan. Okay? Let them grow beside the wheat until they are harvested. The tares will be burned. Kini mga tares, mga dili magtutuo, kini sila. They are side by side with believers nga wheat. Okay? Tares aim, ibaw kag unsay ilang tumong, ang ilang aim, objective, to choke you up. Tukon ka. Okay? Tares masquerades as wheats. Kining maong mga tares, malimbungon pa kayo, that sometimes they are hard to distinguish as such. Lisod sila mailhan. Musa kitang mga magtutuo, gipasidanan bahin nila. Apan both tares and wheat will be harvested at the end of the age. Bahin kini sa the doctrine of eschatology. Kining maong paghagbas o harvest of tares and wheat is a future judgment. Des versikulo 40 nagisugot ka na og adlaw sa paghukom, judgment day. Og versikulo 42, the tares will be cast into a furnace of fire. There shall be weeping and gnashing of teeth. Unya versikulo 43, mao na kini ang konklusyon. Now Daniel 12:3, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Now, doon ay tulo ka mga applications o practical implications. Ang nag-una niini, a clear angelic conflict parable. Number 2, it views the future. Nagulagway sa kaugmaon. Umaabot ng mga adlaw. Si Satanas, maingon ta nga midaog siya, but he does not stop in his conflict with believers, ining wheat. Satan's entire career is as the great deceiver. Malimbungon
Maling lahon. So mao magato nga sa Isaias 14, versikulo 14, I will ascend, musaka ako. Mo nang iyang tumong. That's his objective. So, kini si Satanas naningkamot gyud sa pagtukod sa iyang kaugalingong gingharian. So, ibaw ta nga ang resulta nining mga tears, evil, dautan. Mo man ang iyang policy ni Satanas, evil. Satan is the epitome of religion, epitome of humanism, of relativism, of ecumenism. Siya. So, okay, ando ta sa Numbers, chapter 17, verse 7. And Moses laid up the rods before the Lord in the tabernacle of witness. Okay? John 20, verse 19, second appearance. John 20, verse 24, third appearance. Appearance to Thomas. At si Thomas nga maduha-duhaon, the doubting Thomas. Apan sa nakita na yung Thomas, kadtong samad o uwat dito sa kilid ni Ginoong Jesucristo ug sa iyang duha ka kamot, paglansang ug sa iyang duha ka tiil, moto sa versikulo 28, Thomas said, "My Lord and my God." Miila na gyud siya nga si Ginoong Jesucristo mao ang Ginoo. So, ang makapatangtang yun ning mga pagduduha, mao ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. The resurrection of our Lord Jesus Christ dispels all doubts. See? O diya sa John 21:7, mao na ni ikaupat nga appearance. Diya sa Pilipos 1:21, I hope di na nimo kalimtan. To live is Christ, to die is gain or profit, ganansya. So, ako malikon nga kunwa pa'y pagkabanhaw, ang imong kinabuhi, way kinabuhi. Yes, without the resurrection, your life is lifeless. See? Unya mo ito sa parable of the sower. Wheat. Kining wheat, mo ni ang nagatubo ng mga magtutuo. Nagtubo ba spiritually. Ang tares, mo ni ang mga dili magtutuo. Mo ni counterfeits of the wheat. So, ang parable of the sower na ama, tunan diya sa Mateo 13:24 ngadto sa 30. The third parable, ikatulo, the growing seed and the harvest. Kini kung maong parable, gibutyag, gipadayag ni Ginoong Jesucristo to the crowd. Okay? Mark 4:26. Kini lain sa mga farming illustration. Sa panguma ba? Kini focuses on the seed and the natural growth in the soil. It grows without any help from the farmer. Mutubo lang siya sa way kanang pagtabang sa mag-uuma. It highlights spiritual growth gikan sa gawas of human activity apart from human activity. Verse 26, and he was saying, kining he si Ginoong Jesucristo, and he was saying, the kingdom of God as if a man should cast seed into the ground. Points. Now, ingon nga simile, ang gingharian sa Dios gitandi kini to an environment in which agricultural activity takes place. Mo ni naguna. Ikaduha, this environment of the kingdom is where the sower, the seed, and the soil
all interact. Ikatulo, kadtong ana diha sa maong environment of the kingdom of God are believers, mga magtutuo. Kunyang ikaupat, mga magtutuo lamang ang nahilambigit ni ining maong parabol. Now, first character, the man. Kining man dinhi is a farmer, the one who sows the seed. Mo ay nagatanom, nagatisok. Subpoint number 1, the man must be a believer who casts seeds in the kingdom of God. Gingharian sa mga magtutuo. Subpoint number 2, mga magtutuo lamang can cast seed in the kingdom of God. Subpoint 3, ang kaaway, the enemy, sowing tares, is not a part of this parable. Wa siya labot. Second character, the seed itself, ang liso gyud mismo, that is being cast by the believer, the farmer, in the kingdom is the Word of God. Subpoint 1, ang sower, kanang nagtanom, is casting the seed of the Word of God in the environment of the kingdom. Subpoint 2, the sowing, kadtong pagtanom, represents his communication. The sower who casts the Word of God, nagalakip kini ni adtong who God uses to communicate. Gipanggamit sa Dios sa pagpadayag niini. Anyone who communicates God's Word is a farmer. Mag-uuma. Okay, third character, the soil. Points. Number 1, the soil is the soul of believers. Number 2, the soul of the believer is the target for the seed, which is the Word of God, Bible doctrine. The soil of the believer must be a fertile ground in which the seed can grow. Now, what is fertile ground? Ibaw kung isa, tubag, positibo nga kabubuton, positive volition. Third, therefore, conclusion na kini, when the sower sows the Word of God, it must fall on the good soil of the positive believer soul. That's the only place that it takes root and grows. Mao ra nay dapit. Mao kanay function sa grace apparatus for perception or gap. Now, atong isgutan karon mga detalye nining maong parable. Mark 4:26, parable of spiritual growth. Now, in verse 28, luksot ha, si Ginoong Jesucristo nagapadayag sa papel sa mga disipulo in the New Kingdom program. Mao kini ang role, the sower, meaning ang sangyaw niini, seed ngadto sa yuta, soil. And then kini dritso to sa kalag sa magtutuo. I mean sa bisag kinsa. Okay? Nga mo itumong niini. Dugangan kini sa positibong kabuuton, positive volition, then ang kanang liso mo hinay-hinay na siya og unsa kanang sprout. Okay? Ay nun na natog sprout kayo usay maglisod tas pinisaya. Now, kining sower, kaning magtatanom niini, does not know the growing, sprouting of the seed. Wala. He can only know
and notice the results of its growth. You see? Mora na iyang maalinggatan, mahibawan. Okay? Nga masayra niya ang resulta sa pagtubo niya na. So, ang proseso sa pagtubo always takes place. The growth takes place slowly. Hinay-hinay. Binagi sa atong giingog gap or grace apparatus for perception. Now, at some point, ang pagtubo sa maong liso becomes conspicuous. Murag ka ng makaalinggat ka na yun. Mark 4:28 produces by itself. Ang Griego nga adjective niini is automate. Automate. O sa English na ito na automatic. Now, the growth is inherent to take place in the believer's soul. Inherent. Nagyod sa sulod. Verse 28. Fruit kanang fruit of herself. Ang naguna niini ang blade. Ikaduha, ang dunggan, ear. Ang ikatulo, full corn in the ear. Tibuok na yun. Now, of course, kining pagpasabot ni mo niini, Bible doctrine taught, okay, itudlo ang Bible doctrine. Dugangan sa volition nga positibo, muadto kini sa tawhanong espiritu. Now, kini lihukon sa Espiritu Santo kung positibo na miingon magkog positive volition. So that's why the Holy Spirit takes over o iya kining ibalhin kining maong Bible doctrine gikan sa left lobe wa nga dapit sa iyang una-una pinagi sa Espiritu Santo na kay positibo man ang nagadungog niini. So kini ang doktrina gibalhin na dito sa tuong dapit, it becomes mature doctrine. Now kini gol nasud manguni sa doktrina sa operation zeta. Okay. Verse 29. When the crop comes forth, mo na ang paghagbas na nini, hagbas pa ng harvest, kanang ani. Okay. I think that's the right Visayan. So, when the crop comes forth, then the harvest. Paristemi, kining comes forth. Paristemi, meaning stands ready, ripe, mature. So, ang pag-ani, mo na kaniyang produksyon. Sow, and then soil grows to maturity. A grown plant is to be harvested. Ang resulta, glorifying God to the maximum. So the good seed of doctrine, mo na ang resulta. God reaps a good harvest. He is glorified. Anha may-maya ang Diyos. Now, aniya pasidaan? Pasidaan kini for every sower. Okay? Pastor, teacher ning gipasidanan, evangelist, etc. Having sown the seed, you must then allow to take place its growth. Okay? Isaiah 55:11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Okay? Now, mo ka na ang versikulo 11. All you must need to do is sow the seed. Itisok ang liso. God's word always accomplishes its purpose. Communicators, nanginahanglan sila pasensya. Okay? Pasensya is a virtue. They need to be patient. Just keep on communicating.
Kay ang Diyos ra mismo mo'y magasangkap sa mga magapaminaw. God provides the listeners. Now, this very parable runs counter to the modern churches all over the world. Mga kasimbahan sa tibuok kalibutan. Their church programs. They want to see visible results. Pinagi sa ilang mga programa. Apart from the process of gap. See, once sila magasunod nining grace apparatus for perception, feeling of the Holy Spirit, etc. You see, ilang pagkadakaan ng mga programa sa ilang simbahan. So, they want to see visible results. Pinagi nining ilang mga programa. See, murag kalimtan na lang ang doktrina. Mark 4:30 verse 31 muluksot and 32, the composite description of the New Kingdom program. Na doon ay tulo ka mga elemento ni ining maong parable. Number 1, tiny seed. Gamay. Gamitoy nga liso. Number 2, large tree. Dako ng kahoy. Ang ikatulo, the field. Okay. Unsa man yung tiny seed? This is the beginning of growth. Mo ni sinugdanan sa pagtubo. Grain of mustard seed symbolizes minuteness, smallness of the seed. Becomes an idiom for the smallest weight or very small beginnings. Now, ang katuigan sa simbahan begins with a tiny mustard seed, with a tiny bands of disciples. You see? Nakaroon, ang ikaduha, large tree, dako nagyukahoy. Kinsa ang sower nini? Si Ginoong Hesukristo. This is a symbol for growth. O ang ikatulo, the field, the world, mo na niya ang kalibutan, where the cosmic system is not a friendly soil. See? Acts 1:15 to 26, kini nagisgot og the size ang gidakon sa mustard seed, sa mustasa, liso sa mustasa, I mean. Mark 16:15, naghisgot kini sa the Great Commission. Okay? But the church will grow. Ang simbahan magatubo. The blight of tares are all there. The mustard seed, ang liso sa mustasa, pag-atakihon kini, will be persecuted by unsa? By Rome. Kini si Pablo, the former Saul, who was before the greatest persecutor of Christians. Now, the seed will become a large tree. Kita nimo ang liso, nahimo na kang labihang kadako nga kahoy. No adversary will even defeat the mustard seed, which is Christianity. Mo bitan diyan Mateo 16:18 nagkanayon kini. The gates of hell shall not prevail against it. You see? Unsa man ang Latin ini. Giingnan si Pedro, tuis Petrus, et superang Petram, et edificavo ecclesiam meam, et porti inferi non prevalevol. Nana. The gates of hell shall not prevail against it. Dinhi ato sa ning hulungon ug atong ipadayon kini ugma. So we will see you then tomorrow.